Asije recording agiza pande wakabini na munyole njasere byagene uhole nezimuleta ina munyole njasere byagene uhole wamise nayenga chanawe ukondo mubiri nogenda chanawe nayenga chanawe onyumia hatete yishanawe nayenga mwena munyole ono mwena munyole oh yeah wanyuma nogenda wanyuma muwatete yinga wanyuma nayenga mwena munyole ono mwena munyole oh yeah nayenga mwena munyole ono mwena munyole oh yeah kusonga wena munyole pewu chansi kupule mugole osinga ne binyankole choka mu mazima oli mwana wabanyole nenda kutehu bajeti nandiwe weka alihulisiti pambe moyo guhume kusutenga kuwane ndiwe weka lina hasusu ahawowo munyahakawa na munyole kuliwe uba naona ulonderesa abasere basoberera na yewe pambirwe isa uwendi bwagihano mutu bana baja nibende namba eya wanyuma nogenda wanyuma muwatete yinga wanyuma nayinga mwena munyole ono mwena munyole oya nayinga mwena munyole ono mwena munyole oya kusungo tahola era ono yapunire injalikiria alinera bushe yabakolera ndi mulamu sindwalangaho kolera na huwene niwaga kolera obutete yiwe sonungula mudalia bulishonende diya holola sholisho tuhano tupata potea nayenga chanawe ogono mubiri nogenda chanawe nayenga chanawe onyumia hatete yishanawe wanyuma nogenda wanyuma muwatete yinga wanyuma wakabini na munyole njasere byagene uhole nezimuleta ina munyole njasere byagene uhole wamise Kokonye Production.